tata familia yemo yanchake bo familia yemo asomo sacha no mukungu babwata abana ko mwana w'umumura agaeta matemo akagenda university akaroberigwa rende ngakiyo ko ende university yaikira agakorerwa shopping kabisa yo kugenda university abayibuli bakamanya ngo mwana yochirayi ochire university muna baba cha kugenda mutinyuki una bako no mutinyuki anda ekira ne buya kwake beka buya kwake se mitango yazire bono tatu mwana yo kumbe tachieti university ochira asekete okombo ire nyumba na amenyete akona gukora ububarua bwaye akini akwira na kachinga kigeto batebinga bono ndutakire fees ndutakire ebesa getere iganaiga oegubo ogenda bamanya ni skuru achi na muibolitana ko ene kende gionsi muibolitanya kubwati mwana oyo aji kumanya tuju no mwana monene ona tanya kubwati amanya ngumwana ngo na kali skuru gositakali bono graduation yaikire abuno mujandole graduation yaikire ndugu yana bayiboli mbango nkoro bali bale ebasi eli kigwe abantu barwe kenyoro omwana ajikora runga kienda ko graduate litukelio omwana kaigubo gotome ujumbe mapema nga na mutanya korobeli na mutanya gocha university batebetenga bono bantu bari kona gocha graduation igera bege keke yedega chinyenge korora bure yachiga aja online bono tigani nchengi chigana ndigiye gauni yengi chenche kabu to shereke dorosio moyega kabu ata isekera ate y'abantu ngabono moyega tukayo mbali barubetie oyo magacha urenge mungaini asekenyora ni muntu mungaini ndaikobora akabategeye ndikimoko na gendoki nga graduation teyo ngabantu mbali goche okay neo birenga abantu bane togenda tuchikorore gendeki yabaiko tayo no na list ya graduate tege tabu tayo ase list yo y'abantu bako ekuchigutwa ndebe tabu ata tamanyiri gaki ase sukuru eyo asa masikari manene ogo chikoliki kwa simu sijui teje akifungua tutakwambia gaki wangona ubakaira naka wakaleta raba yoli ya ujumbe ngaba ngwana bande bachiko bakiroli ngende zibweka monda odi wano ngaba ne bali mwegenete inu nchorere imegari twayigura makuma nchorere akagenda ichibesa nje kutumike ichi ane ndubaletere ujumbe mungwana ritu kondi yatachite university okay nkiagenderete gukora umungwana uyu mburakaro bubarua bwayo bwao bwa mugendereirie bono mbaramanya guse nagenderete gusitagendereti because muumera okay you see bado mzejale bono gachita kayeli mipi agachinjiba keraini kero mwana wawe somase matuka yabuna berega at least igunkwane statement intentionally at least musabe liba gombanya noneza amenyete asaba be university yes nabungo kwade nabuka asaba be university yes ababale independent buka barundu kiagera nandeka bo mungaini gahago kuira ga ora amanya samenyete yes kabe muntu uri maiso ndabo kura amanya gose bintu byaye neke na asakwira naho musani oyo moya should anything happen yora agresi mibolika kwarore nyarebe bono ngayale gaki tema kumanya nawe ne landlord gose landlady thank you in fact kabanga na onya na waka rent yes tuare contact here yes kura mubolinga ki onye landlord te yanga oje ta ya njoge ta bate tuara no yake na yo kiweti kubosa iko tigeti yero kutagaza ite gaki tige kera yeye tuara rode yake ateka gakora it's important to go very important keep progress yo mwana wage very paramount the semester nga iya masakarale to scripting nga iya ngakiba ngakyogendere ngaiwa iki entango ngoja wakule keondo ko tumekete chibese miakene bondo the list kumbe takata chiregrasi mine igo salenge nkibweka nano uri asometi yonde kagenda kajorochire no mwao kilineke yao kibwato bolito bwayo kiribone kebe kireke umurai kireke be pi onyo tabwa tamagini agatwa gekunera ake agini toge kuneli tukoli yao.